abo kwiteka tweganirire byito aha nenda kubasima ago kwija kwakira abagenyi bitu bona hati kibashemeza munonga abo kwahiba rwokwe bakashanga mutariho cyakita kuza kubaje mwe bare kubakira mwe bare kubazinira mwe bare kubahurikiriza mwe bare kugira emicwe max twatungeza higuru ecyakabiri nimbashaba ngu hati manyaku niyitwe twaza kushanka bagira ka government akiti hange ryitu hashimwe ntwatwina amashanyarazi agitu amashanyarazi twantwe bahiji twantwe hariya wawe ncwera weza ashi umuntu nakunyiza ati ningasharishaka tokunu twayasotingo kwitu konka no kureba ngo twakoma akugagambira no gashemerwa cyonka kureka twagejunisa turetere ntunguka nico batubarire kugira ngo agaga amashanyarazi garete ntunguka kandi gahikize ki president ari kutushaka abo ko president naje kuba naje aho mu biro bitari byahari kutushaba karuru kandi nicumanya tujaga so ati nko kuna abagambira wakuzindukire mpate umurongore kijambo konka wakuzindukire nyamwonyo mubagira hone gite nyamwonyo hati akarura karije tukuza kumubagira ntuza kuchikora hoje munyoreke ko kutachikora habari kwenda chikora munyoreke mikono aha bas hata aho nawe naija kuchimanya ngurukunde yitwa yatorekire nite tugaruke twajimoreka nimba shaba mutwarize jaba abantu mutaka abateganisa ba contractor bitu abariyo baza gukora konka kandi kindi hati imwe mutakareba bamwe abo kwarimo abajungu ukajya niyo chance yawe niwe yo kurya ha mujungu basham baraza tinkwena ngo aba bantu barugomo harugemo bwana bweranje ntandike kuro bwana buratukura kunkiza tandike kugira ngo kandi shi mutandike kubehera ngo n'obunyamagoya kumbe kuri yimwarire so iki ninkigambira bona abo kwa nimanya bariyo batureba hoima bariyo batureba za kasese ahari Sky TV live hona ahi bari kandi bahurura remote nabeshengereza abashija aba nabona abantu muze yo mukore mirimo ebyo kuzayo kugira ngo imwe nogendo jwire buriya obura abateke obura abagaruze gorogosa mu birugeho tubikirize bakore ki bakore mirimo yabo kandi Mr. Roy, I want to request you in a special way that indeed, like I think it was the PS who promised that you employ our people. Omomu tuina bana bitu nuba engineer bana bitu nubachi buri mukozo wori kwenda kunuya tumwineyo kandi abana bita abamwe tubine mirimo so nishabe mirimo muhereza abantu bite mirimo muhereza abantu bite mirimo abantu bitu mubagureme byo kurya batakaru gaheru kuno twine nakamujakure mu mwebazo mwabuza abatakabarija kwa kugamba itokuntu turakora ko kunywa kitu baraketa mujakure so wayenda kushemererwa munyoka mujakure kitu oganire mu nabata ikindi ninja kugezaho kumanya niki projects zimukatu yambaho abo ko ba contractor aba babahire sente nyingi hakiri musige yo mabona nkakashomero mukagarukemu ticeje weza zona zitagenda mushawe ngo tajugine nyoko ne cyahora rirayo so kimuratukorereyo hati mwaza nkari bugongo hariya hariho bushomero bwita kanisa kerezi yaho mukateraho ka paint mukatubonerezaho abatakani bija kushemerwa bamanyangu project yito muri bugongo na nabantu bakagifuna mu chama. I promise you cooperation, total cooperation. Honorable Minister, I promise you total cooperation. Yes, because we have worked with our local people here very closely. We really appreciate anyone who comes to give us a service. So I'll be personally coming in to visit. Last time you had issues with the people on their packages. I came in, I intervened, I brought them
we talked and we sorted issues. So count on me. If you have any issues, count on me. I'll be there to give you the support. Nebyo byingi, tinagamba kintu kya layini za Kiyanga na niraramira. Nageraho urukiko neza kujyaho urukiko na PS hamwe na Minister Kasai hamwe na Abron. So twikirizangana kugira ngo contractor onka Abron obunza kugambira tijo kegambira aho niwe commissioner wa rural energy line zitezi aho hina abatwire bajyango akanga kuzitama amashanyarazi arinzire ngo akaruru karaza kwikabone kugatamu kandi kubarare nagatamu turi kuze mu karunu bajyango ekibagambe tutwabagambire konko mushija uri ni charge nogo. So line zikurgaho mu kikona shoma Kiyanga Roburunga za Kuwait Energy Fund.